Bega Ebenezeza komo nudugumanukana mibi yashu n'amakostime n'amayibiri ya muntu kuvuye we urabaza ico ubona mvuye gusenga ntuzi ko ari ku munsi w'Imana ego no kuri kw'Imana umuntu akwiye gusenga mu minsi 3 iminsi 3 mu mwaka irahagije je ko senga iminsi 3 munaje ntabayeho neza 3 ehe ndakwereka gusenga iminsi yose kwa Mungu kuko niwo munsi Imana yashizeho kuko yakoze iminsi 6 umunsi gira biraruhuka barababeshe nugusenga kubonane gushimira Imana kwiguhaye kurangiza umwaka uyisaba ikuzigame n'undi mwaka ukaje usenga ku Pasika usenga wibuka ugupfa no kuzuka ukaje usenga no ku Noel wibuka kuvuka kwiwe iyo minsi 3 irahagije yo mwese nabumvirije muko muhari amafuti gusa twege Imana yacu ivuga ku munsi wa Karago iyindi minsi ntivuga kagenda hariya muko muharira amakosa gusa umukozi w'Imana babarire Yesu yacira umugana abigishwa ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe igitabo cy'imigani 8:17 haravuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera budahumeka bazombona twebwe abizera dufise Imana y'ibihe byose yo twagiriye mu kutamenya Imana
Danger